Very good evening. Welcome to Manu Huna da Mayam Punong Putaram Ukshage. 3 years of violence. Aduna from now today onwards, sabna tiki thama kakta ngai rabane Manipur da ji Kanglup ani ge chai ahum mapung phaga da Kuki versus Maitai. So sigi mamang hana palamba Manipur gi lengak hana palamba se CM BIREN gi leadership makhada irang CM na kai control tawba ngamna bo honar mani tawdabum Manipur gi CM BIREN how kiva 2025 ki February gi tarik Mapanda resign tawba Manipur president ulaga Manipur chahi ama mapung fanning chet almost some few days left Manipur anova lenga mulak puni aduna Manipur gi hanagi lairamba Manipur gi chief minister seri nongthomam BIREN se laibak miyam prajana pamdre habigi wafum tongan ba criticism oiba wafum mayam khak tholakhe aduna Manipur gi chief minister anova singgadabani habigi wahu phog lege sigi matung tarakpada Manipur gi chief minister Delhi da kausan garba matungda Manipur gi chief minister resign tawkhibani aduwakpo sigi mamang da hana Manipur gi chief minister resign tawguni tawbam tamda laibak mayam praja mayam khak tholaga Manipur gi chief minister seri nongthomam BIREN resign taw yaroi habigi wafum lakhe aduna makha tarak poina hajik Manipur gi anova lengak semle Manipur gi anova Chief Minister Sri Yumnam KHEMCHAND Manipur ki Chief Minister oire total number of days 59 days ning asi tharaga aduna February ki tarik mari haukiba 2026 ki February ki tarik mari dagi Manipur ki CM oina wasak lawurga lakpa dum Chief Minister um khakni adu mamang da khoi ki ningjang be abaje Manipur ki anob Chief Minister ma khoi ki nauna form torpa matamda magi cabinet form tawba at the same time Manipur ki CM gi ma ki 100 days ki program mayam khak pangthokhiba lei Adumpu handaki Manipur ki chief minister gi oinadi 100 days ki program yaudri aduga ningsang bayaba mana once again 3.0 ahum lak suba Narendra Modi gi magi prime minister gi wasak law matam da su 100 days ki program da India gi Union Home Minister Amit Shah na Manipur gi irang loishanaba gi namak khana gi namak ta yamna achawa priority thamgi bani tawdabo 100 days ki manung da su Manipur gi irang loishan mangam hodan lai aduna center da BJP laingak Manipur da BJP laingak kari maram gi namak da Manipur gi praja mayam gi priority da thabak tawdri bino hai wang sine jik lai wafam se aduna han gi mamang gi Manipur chief minister BIREN singna loishan bang amauda irang hauzik Manipur ki chief minister anuba wai KHEMCHAND irang loishan bang ngamgudaw ribra habigi comparison lebak mayam prajana tongan mot mayam khak pinarga lei tawdabo Sri wai KHEMCHAND supna dagi numit humphuni mapung phadriba adumba just like a very born baby chief minister am khakti oiri adumpo Manipur ki chief minister am oina lebak mayam na achauba thajaba thambagi wafam dilai adubo hazik phawgi oina irang loishan ba amadi Manipur ki cabinet phawba expand taw ngamdabagi achauba waham khak leiri adura Maroina ngasi topic former chief minister BIREN versus current chief minister KHEMCHAND. So I welcome Dr. Dhanavir Laisram, social scientist. Dhanavir, a very good evening. Taramukchoge, welcome to Manu Huna. Dr. Yumnam Premandani, head of department, law department, Manipur University. And last but not least, Mayang Langmam Suresh Kumar, youth leader. So I welcome all the guests on Manu Huna ngasi once again ngasi topic former chief minister BIREN versus current chief minister KHEMCHAND. So I randomly I Suresh the lecture Suresh one at a time Manipur gi BJP ki spokesperson ama yamna khoi gi mathau na leiba adum ba wangang loi mukhak ni tawdo hajik se BJP da leitabagi wari chu lei khoi na tajai. So once you are a part of the ruling ecosystem have that Suresh. So kamai the turn la kuno have gi wahang simusu yam chong lei ni lebang yam prajada. So comparison between the two chief minister lady irang the Manipur ki chief minister ani ne hajik sili base ahan bagi Sri BIREN singh aduga hajik wai KHEMCHAND singh ani je kari difference oi ani je gi hajik makoi sang thang laiba irang se loishan bagi road map aduga anobu chief minister lakon nam namana thangjalai bu khongthang. So how do you see any difference try de house okay kamsage anu magta da si thorom se ying biriba Manipur praja kuding bu kai kun gutcheri madi si aiga phamin najari bai bu takpi ba tambirak pai oda oda nabi laisram akhoi bu yam phadana guide to birak pani school amadi college ke matam dagi akoi sar sabe manda kai kun gutcheri amadi encourage tamu bu si kai kun gutcheri haujiki aigi dudi saida thamuraga haujiki nasi topic si da laksaraga haitare haujiki topic anchor ngasi haibi ki base da versus yam palle amana cookie versus maitai gi lan hai bam su ta pangre aduga ani subadana former chief minister Sri Nongthomam BIREN versus the current chief minister Sri Yumnam KHEMCHAND haibani ahan bagi cookie versus maitai hai wahi si di ai saseng ma maji loktho anjani okay please have you maram di kai no hai kan da cookie haiba term ji
yamna controversial oiba term ni hoji pawda karamba community bu cookie oigadrubono haiba yadaba haitare aduna ta senama Manipur da May 3 2023 da ki tholokhiba irang sidi akhoi gi mitop haitare illegal immigrants sing duga aduga Manipur kanba pamba Manipuri sing thengnaba adugumba landform amani haitare aduna madugi dumatang thok chani aida thamjar ko wafam je an bada akhoi gi Iran si mapan gi changta ko foreign hand yawe na even India gi Union Home Minister na thamame but another makhoi gi state mena mo khata Iran si isam sam ethnic crisis ko gi madi maitai ne hairam gi wafam bo adugi point na ina ningjangis no moi gi leader gi wari du tu over side ta thamaga haitare akhoi praja na digest to ba change ba asengba porsi kari no abam khangba ma change leader na haibu da chat taraga di makoi na lana lamjing so koi lana dum chat lane adugi nungai jada bu ne na haijari sina maram di kai no hai kan da community ani si chat ki taraga di pura communal class hoina chat khrane ba ngasai gi thoi be irang dugi maram du mai koi na hege kaw bai tare madugi do ina nungai jada bane da topic ta laksaraga hoji ki thambiri ba former chief minister Sri Nongthongam BIREN amadi hoji ki chief minister honorable sir KHEMCHAND ji gi marak ta leire ba khena ba haiba si da ina haijaning musi khena de dugi matik leiri but hojik si madugi haiba yadaba matam amasu ori ba hai tareng sai ojana thambi ba 59 days ka da suri ana chief minister gi adubu akhoi ne yeng basi kari no haiba kanda angang di ningtha da khang hai du maina hojik ki ana chief minister na tawruk liba thabak thong siga hanagi leiramba former chief minister Sri N BIREN ga tawbagi mong matok si di yamna khenare hai tare amana kai no hai kanda issue base oi khiba core issue sing sida kano mana focus tawrga core issue sing tungi damakta khallaga Manipur sida leiriba problem sing ase kano tawrga hena mana seriousness ama lawraga magi tongan thabak thorom paikhat khiba koinen khange masi aina honorable Sri N BIREN sing bu thagat chaba natraga hena panjabagi nate sagi ILP hai si Manipur gi praja sing yam koina lawraga lakpa adugumba kano ama poshak ama khakni ama demand ama khakni madu honorable chief minister Sri N BIREN chief minister orakpa matam du da hai tare matam du da dum Manipur da chanahan ki man central leaders in convinced tawraga dumai tawdana border fencing gi pot leire illegal immigration detection gi matang da biometrics tawda bani khot ka da bani haba mayam ma leire mari popi gi leire ba khot liba mayam aduna sigumba mayam yenguraga handak nauna laiba chief minister si yengba kan di khena ba ma lei maram di kaino hojik Manipur si mai chaga leiba problem mayam amana ko yomaga leiba hai tare machi da loina poma ba adugumba miyoi ba amagi punsi amane ba akhoi Manipur si side amadana amuk gari hai tare nai charaba side amadana amuk phibum chadraba example loina haira kanda hojik illegal immigrant gi pora ma leire masi big problem leire koi loina khange ani subagi problem sina kaino hai kanda hojik si akhoi gi nasai gi Manipur gi border fencing tawram da bagi problem ama leire chahi sing humfu hena India da annex taw khraba matung da bawa border se fazana fencing tawram da ba adugi matakta amuk akhoi gi drugs gi issues manharon sing yam kai ba pirak pa poppies gi leire ba sigum issue mayam ji yengura kan sigi issue je taken up taw matam am change hojik se maram di kaino hai kan da ngasai gi Manipur da hojik chahi sugudru ba irang si kadai da gi thorok pano hai ba si tongan ba intellectual mayam na magi oba mot pina ba praja sing oba magi oba mot pinai adu aina hygienic badi May 3 2023 da gi thok pa irang sidi ta seng namak illegal immigrant amadi Manipur gi praja sing gi marak ta thok pani maduna madu gi port si hojik paliba sarkar sina madu da khudong thiba nang khraba madu da thawaina pontha pi khraba amadu gi matak da hojik IDPs mayam ama hojik mayum mai ke mi yum lising manga tara kun hena cha khraba adu matung da mi 40-50,000 hena subject to correction hai tare numbers actual numbers se leitre more than 50,000 hena hojik relief camps da leiriba sing sigi da makta immediate settlement ama tobirabra makhoi gi si kadai da makhoi ji kamaina rehabilitate tawgadage natraga makhoi ji karam matam da mayum da hanjil hangadage haibase handaki laiba sarkar sina kwaidagi ihan hanba priority oigadawne chief minister Sri Yumnam KHEMCHAND sigi pot si akoina nungai electricity kano sigi pot sigi matang da Manipur gi issue gi matang da handak resolution gi ba 7 days ki adugum assembly session da sigi mari leina ba natraga national highway karam kanda hangani haiba adugum wayama bhawa akoi gi assembly session da nainagi de assembly ai si kaino akoi Manipur gi khwaidagi maru oiba kano ne laisang amane ba masida lawrak resolution masida tawrak pa ngangnarak pa masi on record loina leigadari bane ba aduna assembly da Manipur gi thoi be irang sigi matang da whether opposition oibe yai ruling MLA oibe yai amanta hangta ba se maram di hojik Manipur gi praja na wari ba kwai gi chawi issue si hojik gi problem si ne irang si na
सिगी इरांग जिगी नेशनल हाईवे करम कांदा चलन गदगे अदगी आईडीपी सिंग करम कांदा मयुम दा हंजिलन गदगे हाइबगी resolution नत्रगा मोई ओइबा क्वेश्चन ऑफ द राइट्स तोरक्तबा जे असेंबली दा मसदुने क्वाइदगी खुदोंग थीबा क्वाइदगी लेबक थीबा अदुना सिगी पोसी आईडी मसिगी पोट सिगी क्वाइदगी अचाउना ब्लेम तौजनिंगबा नत्रगा मदुदा सोनबनी हाइरगदी हौजिक ओइरिबा चीफ मिनिस्टर श्री युमराम खेमचांद की अशोनबा मने माना करी मंत्र तौगिबनो माना करी हाइनगिबनो मनुंग करी यानबनो हंगकनो हाइब्रा हाइदब्रा दुदे अखोय खंगद्रे अदुबु मदुदन लुरिसिदा मक आई पोइंट अमतंग एड तौजगे हौजिकी असेंबली लोशन खिबसिदा क्वेश्चन अमखक यावे ऑनरेबल एमएलए कांग्रेस के ऑनरेबल एमएलए हानगी स्पीकर ओइबिरबा कोइगी सर लोकेशन हंगबो वहंग अमनी पोपी से कदाई कदाई दा थारिगे कदौरिगे मदुगी जगह दो डिटेक्ट तौरबरा खोलबरा हौजिन कयाम कए खोलेना हंगबा कांदा ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर ना खुम्बसी पुपी थारी मफम से कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया दने हाय सी ऑन रिकॉर्ड लइख्रबनी व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया मोइना लइरुबा जगह खुदिमो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया नि हायरगा अदु पंखादा थानदुरिब्रा रिकॉर्ड लइख्रबने मदुदा कनामदना जो ऑब्जेक्शन पी किदे मदुदा कनामदना जो हंगिबा ऑनरेबल एमएलए दुनुसु मदुगी पोटु करिनो याम कंट्रोवर्शियल ओइबे स्टेटमेंट दु मदुगी कनोजु मखा ताबा क्वेश्चन जु हंगिदे अदुम यानग्रा है तारे कम्युनिटी फॉरेस्ट हायरगा पोपी थारमिबा मफम से कम्युनिटी फॉरेस्ट हायना चिंग ओंथोक पीग्रे कम्युनिटी फॉरेस्ट हाइजे कइनो लैरिबा कम्युनिटी नत्रगा लोकल गी म्यूसिंग अदुना मैनेज तौजबा मखोइना मैखोइगी लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी लैनबगी दमकता मैखोइगी उमंग सिंग अदु कनबगी थबक तुने कम्युनिटी अदुगी जगह अदु कम्युनिटी फॉरेस्ट हाइबनेबा अदे तारगदी हुजि पोपी थारेजे इलीगल ओइरा अरोइबा अखोइगी पुंसी अमा कंजनबगी दमकता अखोइगी सेंथोक लंबी लैनबा अखोइगी जगह दा थाजबने हाइरक तारगदी करी खुमदुरिगेबा अखोइना हाइसे अदुना सिगुंबा issues oiba yamna controversial oiba statement ama honorable forest minister naga pirak kanda khoigi assembly da tumin leinari se machine ba aina haijaning se kwaidagi manipur gi sonba sarkar kwaidagi pangdaba mioi MLA sing ado handaki nutu da laikhiba MLA sing do ne si record laikhrabani ko masi khara leiraga bu kari tarokadagi madu gi statement do na haibase praja sing khangba am changi amadi laiba leader sing su khangba changi so it's already question am ka assembly the rest of the opposition party ki maike degi adu makata ba kari ma amada response la khidre makata ba madu ki follow su leitre so hasik leiba pochida nate follow up ki nate tama ina haijaning se kaino haikanda hojik mana pideba forest minister na pideba statement do answer do community forest tak popi thabani hairi se sigi reason do ne da what is mean by community forest community forest hai taragadi moina do moi gi jaga ni moi gi chingni akoina thaningba thai hairak taragadi kamai tawduri no haiba सिगी पोट टुनी मदुगी सीरियसनेस टु लौगिद्रे हैबा असेंबली द फम्मी जे दुम हाकाम चलगा दुम पंगै लैबा हैदो अदुगी अकाउंटेबिलिटी हजि के मणिपुर की हजि करेंट चीफ मिनिस्टर जिना पुदोइरा अदुगी एरिया माने पुगदोंनि सिगम ऑन रिकॉर्ड त लैबा तारगदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइबसे हेड ऑफ द स्टेट नि अदुगी असेंबली फ्लोर द मान लीडर ऑफ द हाउस नि अदु तारगदि मा की कलिंग न मिनिस्टर अमना अदुगम अरानबा यामना इरेस्पोंसिबल ओइबा स्टेटमेंट अमा लाना लमजिंग याबा स्टेटमेंट म पिरक तारगदि मदु ऑब्जेक्शन तौरगा मदु हाउस दा रिकॉर्ड थमदन होना गदौने मदु तहुद बाइबसे होय तमो सार कनोना हेना पिबिरकने हाइतारे सर होय लीगल एक्सपर्ट नि ना इन हाइजरी से लीगल टर्म दा नसाई लीडर ऑफ द हाउस ना दुम मदुगी पोतु कखत पबाउ याएबा मदुगी पोटुनिदा मरो ऑपोजिशन जो ओरो रूलिंग जो ओरो लोइन यागी दे हाइबा इन लोइना पंग्यादा यागी सुमाइना पंग्यादा याबा nga के दम पंखुम द खुम्बा पोटसिना नेबा हौजि गेंगनबना खोइदा दाग दाग ओन खलागा तौरिबा अटैक मैम से सिगी पोटसिनिदा अदुना मखा तारकपदा ngasai अदुगी मरम हाइबा ngasai एनी कुगी ट्राइब हापसिलुबदो 2003 दा वरंगनी सब्जेक्ट टू करेक्शन 1969 दा लौथोरबनी एनी कुगी ट्राइब तो अमु हापसिलेनेबा हापसिलेइबा पोटु कैदोबै हापसिलेइनोबा याने यानबा तौरगा असेंबली दा दुमाइन तौगिबदुदने हेन सोरिनेबा अदु दादि एनी कुगी ट्राइब हाइजे कैनो हाइ कांदा आई ओइबा टाम ददि मसि वीजा ऑन अराइवल हाइदो अखोइना अतोप लमदगा चटपा कांदा वीजा लौद्रजु याबि टाइप नेबा पंगचंग दा चंगन बगी मोंग दु नेबा अदुना सिगी पोर्ट से एनी कुगी ट्राइब हाइबगा मदुगी इंक्लूजन का लाखिबा खोटखिबा सिगुंबा लैरिबा पोसी कैनो हाइदा मतम मतम दुगी सरकार दुना nga की याने यानबा तौखिबदुना अखोइदा टेक्चाक प्रेजेंट जनरेशन सिदा पुनमक मदुगी टेक्चाक तो पुरकपदगी कोई वाबनी हाइबदुनी अदुना लोसिन जरकपदा सांगना लौजदबदा हौजिक पालेबा सरकार ऑनरेबल मिनिस्टर श्री युमनाम खेमचांद सिंह लुचिंग सरकार से ख्वाइदगी मपांगल सोनब सरकार अमोइना उजैब मरमदी करिगिनो हाइ कांदा एग्जांपल अमता हाइजगे मणिपुर की लैरिबा इशू सिदा साइन तौरगा मसाना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइना फोंगना साइन तौबा यावबा लोइनना
अखोई मिटोमनी हाइना खंगनरबा KNF की लुचिंगबा अमगी नुपीदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिसिलगा PMGSY हाइनबा नत्र RDPR हाइना हाइनबा अखोई मागी पोर्टफोलियो में पिसिलगा हौजिक तौरीबा मवोंगसि करिनो हाइबसि मसिगी मनुंगदा लैबा क्वेश्चन सिनेबा कोनी यामना हौजिक पालेबा सरकार चीफ मिनिस्टर से हंगजनिंगिस महांग तौखिबा साइन दो विथड्रॉ तौखरब्रा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानगदबनी पीगदबनी ना लाउखिबा मियोई छिंगदुगी अदुगी नुपीदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पिसिले अदुई मथक्ता RDPR पिसिले अदुगी ट्राइबल TN है कनो अखोई ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स की कनो पोर्टफोलियो पिसिले ट्राइबल अफेयर्स हाइजिबु कोंपी असवाइदा नत्रदि ओया दब्राबा अतो मिनिस्टर मयाम लेदा पोर्टफोलियो मयाम अमा सिगी मैतैन ओयो हायुने अमा यारोय लोय सावरकनी अदुना सिगुंबा मथोंग मरम खंगदबा हाइतारे फजदबो वर्डटा हौजिक RDPR की मिनिस्टर पीरिब मिसक से कनानो मिटोम न लौबा मिचम द नंगोई कापद मांग थारिबा मापानदगी लाकपन लुचिंगबा अदुगुम KNF हाइबा आइना यादब ऑर्गेनाइजेशन दु गवर्नमेंट के सू तौनरिबा अदुगी नुपीनेबा माबो आई KNF यावे हाइबदि नतेको अदुना मागी मौंगद मौंगद पिसिलिजना ताकपदि थेमिब्रा हाइबसिनेबा कोइन हाइजनिंग सिदनी ममांगी चीफ मिनिस्टर गंतकी चीफ मिनिस्टर खेनरतुइस स्टेन तौगदबद तौरक्तबा याने याने बंगांगा की हान बिरों जे मतलब जुलाई सिलेक्ट देन अखोइना हजिक से हजिक श्री वाई खेमचांद की लीडर जे टोटली हजिक से फेल होने लो याबरा मरम दे हजिक ममांग थमगी वफम याम अदुगा हजिक की मिनिस्टर हब्सन बि वफम अदुगा अनदर थिंग अमदा हजिक के लाइरिबा अखोइगे हजिक करेंट सिचुएशन जिदा हबदारे करेंट सिचुएशन जिदा करी फिबम नो हजिक से अखोइ मणिपुर की लाइरिबा अखोइगे पॉलिटिकली मसी टोटली कोलैप्स होइबा टोटली कोलैप्स नते मणिपुर लोशननब होनबग चमन हौजिक लैरिब सरकार जी तौरिब मौ मतौजी कंटिन्यू तौब तारगदी मणिपुर चाही लिसिंग अनि पुवारी लैरब मणिपुर से अदुम मतम खरगी मतुंग पुमांग मांगबा पुंगलोय लोयबा हाइबदु तारने याना यानबा ngang के अम याउरिबा आई ngang ओजादन बिरन जु ngang ताजब अम याउई अखोइगी हौजिकी सरकार मत क्वाइदगी सोन बाई तारे दिल्ली न कौर कौर दम पक्चत चलगा अदगी मोइना हेक कनो हारक दम हा हारगा हलकपगी जी हारगा हलकपगी मोंग अमा नंबर 1 ngasai एंकर जु पनबिर हौजि कैबिनेट एक्सपेंशन तौ ngam मरम करिगिनो आइदि कैबिनेट एक्सपेंशन की मतंग दिदा आई ऑनरेबल MLA सिंग द सपोर्ट अपीलम तंग तौजगे हंदकी कैबिनेट मुनरिब सिंग दैना हाइजनिंग बसे कारनी खंगब सिंग दुदि कैबिनेट पाम्बिरु रनु जिने दैना हाइजनिंग दुस सैक्रिफाइस तौबिरो काररोय खनब सिंग दु पिबिग्रो मथंगी टामदि काररोय के चिंगनब सिंग दो मरमदि करिगिनो हाइबा कांदा मणिपुर कायरक कांदा नोय पुनम मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी पुरकने अदुन काररोय खंगब सिंग दु मंत्री पिबिरो कारनी खनब सिंग दु मंत्री तानबिरनु मरमदि हौजिकी लुरब मणिपुर की सिचुएशन जिदा मंत्री तानबगी केम तौबा अदु अदागन तारागदि याम लाइबक थिबनी अदुगा लोशलकपद हौजिकी एंकरना हंगबिबो हंगदुदा आइना हाइबसि मा टोटली फेल ओइबो ओइदबा आइना जज तौबगी कनोदे आई मदुगी राइट चु लैजदे अदुगा आई मदुगी कनो जु नचदे हाइतारे फागे पुनगी जु हारक पय अदुना आइना हाइनिंगबदि तौरिबा सरकार की मौंग मतौ हौजिक नुमित 59 नि जिदा लैरिबा कोरिसु मयाम अमदा हाइरक्तबा IDP की वरी तौरक्तबा अमगी तौरक्तबा सिगुम मयामसिना ताकपदि हौजिकी सरकार जे अदुम फेल ओइरे हाबे यारे 100 मसिदि ngaकी ओइबा सेंटरना हौजिकी लाकदरबा 27 की इलेक्शन की यानबा सुम सरकार अमा लैरगदि वोट टुकाब याई गाय नत्र सरकार सेम याई हाइबगी मोंग थमजिलक सरकार माली सुमाइना सोन सरकार पाइगदु स्वरूपुदि सरकार पाइदन PR अदुम लैरमने हेन फैन सुमाइन थमजि ओके ददन बे या मतमना अखोइन उरकपजे अदुम पॉलिटिकल ब्लेम गेम जे अदुम उरगदुम लाइबा दारे अदुना हजिक पॉलिटिकल ब्लेम गेम वफम नदना हजिक मणिपुर फेस तौरिबा सिचुएशन जी हाने ममांगी कंटिन्यूएशन खंगे हजिक से तौदबो मणिपुर की अनोबो चीफ मिनिस्टर ना मखा ताब रिस्पांसिबिलिटी दि यम चाउना लौरी हजिक से अदुना हाइरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिसु ममांगी सरकार सेमदे यम चाउबो खुद याउरगा मखोइ पुलगा मसी लेबाक सि अफबद तानाबदा अचौबा अखोइगी रोड मैम सेम अचौबो थौदांग लो मियोजिंग ने हाइबदारे अदुना हजिक मणिपुर की हजे अवाना तारीब मणिपुर की सिचुएशन फेस तौरीब मणिपुर की लान लोसनबे ममांगी फॉर्मर गवर्नमेंट अकाउंटेबल थोपर दायित्व से कना लौदो नत्रगा मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर मणिपुर की अनौब लेंगाक्सिना दायित्व पुबम थोपर अनी की कंपेरिजन से कमाइन तब प्रेम कनोने अखोइना अखोइगी मी अमगी मागी मगुन येंगबा मतमदको आइदि मरोइना लीडर्सिंग सिगी मागी मगुन येंगबा मतमदा अखोइगी उपाम्बी से उपाम्बी से मरा नम लेनेबा उपाम्बी की थियरी ऑफ ट्री दाइसी उपाम्बी की मरा दुना दुकी मतिक
ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯁꯦ ꯁꯨꯛꯇꯦꯛꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯛꯇꯨ ꯇꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯗꯤ ꯎꯔꯣꯏꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯥꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯎꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯥꯏ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯪ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯍꯩꯒ ꯌꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯥꯒ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯍꯦꯗꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯟꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯖꯩꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯖꯠꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯖꯒꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯁꯤ ꯗ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯨꯗꯣꯒꯤ ꯇꯥꯏꯀꯨꯟꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯐꯤꯖꯤꯛ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯟꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅ ꯐꯤꯜꯗꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯡꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯀꯥꯏꯈꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ 3rd ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯔꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤꯃ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯤꯃ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯒꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗꯤ ꯃꯦꯀꯥꯕꯦꯂꯤꯌꯟꯅꯤ ꯃꯦꯀꯥꯕꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯦꯀꯥꯕꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯀꯥꯕꯦꯂꯤꯌꯟꯅ ꯔꯨꯂꯔ ꯁꯨꯠ ꯕꯣꯠ ꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯣꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯇ ꯍꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗꯤ ꯆꯦꯟꯒꯗꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯣꯏ ꯐꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯃꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯀꯤꯆꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯧꯏ ꯀꯤꯆꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯥꯎꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ
adudi that is up to them aduga migi privacy da ju yam hena ngangmam ju thokte maramdi aron athu baise mi magi punsi khoina khangdaba yam lei khangdana pangangang ju yade ana family animak se masi adum mane imungi kitchen cabinet adum phai aduga ahum subada professional life senior maruwers as a minister as a chief minister si masagi professional life si yengda akhoi gi CM animak se yam phajana chief minister winning dana leipak sigi damakta chakhat halage leipak sigi damakta ina leiring da policy me ama formulate tawraga madu implement tawraga madugi kanaba program mayam duna miyam da nuai jawjan oina plan tawraga laga chief minister woi kibamta nate marai bakta ngaktane anima amta thajara moi chief minister woi ne se ahanba khoi siribire na chief minister woi kibadusu majo mai woi ne khangpote adum woi gra hadagi handa khoi gi Sri KHEMCHAND orijido dum woi gra sigi kitang asoiba mana aina lepak ke demukta si toge na khalaga pamjaba potu phangaga masa gi wakhandu leibanina adugi plan mayam tawgadaba khokadaba du yaudana accidentally dong launa thenaraga hek thenaba matam problem leibaduma adum lei aduga as a politicians both animaksi experience loi leiba ngaktane congress ta ju birena leringeda IRB haini ibobi aduga Ranjit aduga BIREN ena ko yamna phajana lepa ngalapagi experience leiba mini aduga KHEMCHAND ju politics ta adum experience leira even speaker we mani dana ko adum lei aduga yam hena animak ta phattaba pose Delhi gi centralization je union government gi centralized tobaji da animak react tawdeba problem je adune as a profession da moi gi chief minister hoina Sri BIREN yam phai ngasagi aina haijaba thokiba mayam dugi marakta mana awa mayam du puraga la matungda mana chief minister hoi kanda mongonda khwai soigiba area si center na kuthing 355 si leibadongna hek tharme ikoi kuidana tawbadagi mongonda gi sakti loi lok thokiba ji miyam na khangdeba adu mana matam chana haidu ungadamneba aduna lam adu oramadi miyam na magi mayokta thengnarambadugi mahutta union government ki center ki government ki mayokta thengnaramadi Sri BIREN da ju ka hena ju khoi soi aduga center ga khoi ga ju atabim khangnaramganeba aduda mana haidabasi hairapasidi am thenganeba 2023 da thoe 25 ta neba khoi khangisi aduna yam chira matam da khangmani sigi centralized to matam da centralization da Delhi gi lengangna khuting janu matam da animak tumi lei animak ki maike dagi reaction leba ude handaki inong noba KHEMCHAND gi lengak sida su yam hena centralized to bogi mami tai governor unaba ngrang su dum unaruidana ngasi jiri sakredana hekla po governor dum unai ade adu kugi wari sabju hayeng sakane ngasum governor dum unai ade salaju president unai adegi home minister unai ko unaba myam jingsi yam toina unabagi maramju center gi directives ni press release thokda jo hai duneba center na directives pir pagi cc tawroba yaena center gi directives si magi masai concern oiba public order da center gi directives si darkar di oide ado animak si centralized tawbagi pochida yagali animuka aduga groupism je akhoi Sri BIREN groupism tawe groupism tawduna equity line ji mang panina among the MLAs group leraga chief minister adu oige haraga yam chawa friction ama tholei ado masi akhoi gi hoji anoba KHEMCHAND Sri KHEMCHAND gi di haibadi ngamdri adu magi leiba mongs di groupism gi potsi lakadra laoidra wahang hangi la agadi masu yam thuna afabo oiroi laktragadi yam hena phabo ini maramdi lusing bai sigi miyengda magi subordinate singsi amaga kheradana tinar kanda phajna pura sa tawni sahi tram ngai bo wina chief minister rokoda phe haigide adu equity line da base tawgi neba ko aduga si loyeng kanda khwaidagi maruoina akhoigi unity of command jam soli as a chief minister si matang di ibo bi hoidagi henba leitre mana haigiba posi loina magna yanaraga loina mag tawge na khanbagi posi mongonda leite BIREN su leite aduga KHEMCHAND gi hoji bogdi khangdri council of ministers ju pangthok trimina ko aduga masi leitabani ne span of control ji waiba moigi group leraga control to buji ngamdaba adu maigi group tungak sum loina ba khoina miyamna ju uba thabak to ju man bagi pot ma lakhibaje
masi groupism sagat paji suktong toroidaba amaneba adugidu yam chawna wangna leigi ko aduna unity of command leigi de ana span of control leg gam gide ko sina magi professional life ni social life to di biren sri biren ji khunai ji miyam jiga yam sathina loina raga lakpa mani masagi profession ju journalist were pui ko aduna miyam gi awa ana ama degi de lera khulaga da du grassroots level the work yam torpa miya leibak yam ningba akhoi gi yamna aduna ngalingai da miyam gi numit kai thamise mongonda magi social life ki tongan ba mani adubu leibak ki di yam khalaga strategy lobu matamda my skill du leitaba madugi khatang weakness khadi lei do leibak ti yam ningi adubu nangda ba mari matase masi fazana control toroga puraga chatpasi monda ju watle aduna magi de ju problem lei gi basi dum lei aduna ama oiro chawna soibasi di magi sakti leitaba matamda akhoi miyam da haidongna de ko aduga asoibadi leibaduna ngasi problem yam si laini adubu sida akhoi na khanggadabasi prem luching bai basi krai da khanggadage da critical matam da luching ba khangneba critical days da neba luching ba tholakadoise aduga critical days gi wari du neba history da lehdoise ju normal loiba matam da normal time da ina anga ama pokpaga hayeng sahi time pan kun surok matam du da kanagom na pokpada uramaga mana lakpada pakhang pha lerambase thingba yaroi nang chawrkanu ne nammaga thamba yaroi loi chawrkaneba ada angang du chawraiba angang du mahi yana chawri braise angang du gi makok tu yarba magun myam du na lepkadaba deba aduna hoji phawdadi luchingba loi oiri ani mak amaju oigre amaju oiri adubu kari oigadabno moigi maraje kamaina semano khangdri sida ya maroeba maga aroeba daina haining busi prem akoi gi Sri Birenju aduga akhoi Sri Khemchanju tawada tawidra khangdre mai diko akhoi gi am soibasi isagi own advisor thambasi ibobigi matamda akhoi na khangjabadane ibobigi advisor kanam leiteba chief secretary miyam ji tanaraga tawun thogo miyam du loi tawneba aduna chief secretary ji kyamna secretary da powerful logeda chief minister ga ngaite wari saba minina secretary miyam du na ju kiba chief secretary ji anu chief secretary command je plan satkneba aduga leiba phamiba secretary woro chief secretary woro miyam je IS officer ataneba ada moi responsibility fix toroga phajana sinaraga di moi di makok leibani na policy semba khotpa implement tawda yamna execute tawda amok ta ga dabu photneba adu lanai oiba advisor leibasina somgi duga labna rakpasina ne moi office manung da ju friction yam chawng leiba aduna progress se khara tappe si khemchana magi own advisor thamakada legadra lerodra adudi haiba ngamdri ngalimni ko ai smai thamjage okay Zaprimanda maroino Zaprimanda last koi gi hanale lengak tu gi makhata ba irang ji haji phabu continuation escalator ga leire aduna mamangi hana pairamba koi gi former CMG almost sahi nipan bhaga da tha mani 2017 gi march ki tarik trang adagi manipur gi chief minister oi gi bani aduna 2025 ki february ki tarik bapan bo manipur gi chief minister ni oi birame bise aduga irang dudana almost koi chahi ni khare na haidar 687 days ni manipur gi irang marak ta manipur chief minister oi bise aduna hajik lai riba current government ki jo anoba lengak amla matum da ikoi dana haidare hek wasak global loi ba matum da ukrul gi litan da muk anoba irang mu escalator ga naga amadi kuki marakta koi gi yam akan ma violence chathar kare aduna hajik phawda hajik laiba hani mamangi asoi bane hair ga juna traga mamangi irang jine loishal hawda bane hair ga jo hajik irang siri sarkar hanagi lairamba sarkar duga hajik lairamba sarkar ani je punjala matam dari hajik se sarkar irang se hena escalator ga laibagi mong duma adai wai lere aduna legal standpoint ni yeng matam da hajik who is more responsible or accountability have wafum lagtore aduna hanagi former CM oidore natragana hajiki current CM je natragana ani makse oimina ba yabe film lebra kamaina kari wafum thamining ai gidi ngasai gi my personal gi kari ga dana bin haibu maina khoina khangba area natre ai gidi lens sam lai kari lens no haikanda constitutional lens na constitution gi lens thala yeng bani ina tawdu sina ada ahan bada constitution direct lagtringai da football haibadi biren heli sima akhoi yeru yadre dance haibana akhoi gi onerba khemchan hai sima adum fake ni taekwondo suman haibe heli sima ahum semadi akhoi yeringa letre
ana sima hambada ada ani subada ai thida ki iriba constitution ki len si yengom changi government ji kai mate ne constitution ki matung leiba ngak poduni ne adu ngak tra kan ne PR lak to 356 ji ka nga lak to no state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution constitution matung leiba ngak ngam tra kan ne PR paisa lei ji wari boba 355 ju kai mate state government do in accordance with the provision of constitution ngam da bu ngamalu ensure to haidana union government the piba power ne 355 afabani akoina khangda ga di yaro sidi state government sida constitution ni khangam change khangaga 355 sidi state government sida nasai gi action aggression leire amasung akoi internal disturbance leire maram aduna state government si in accordance with the provision of constitution matu leba nga pangamdre aduna amain nga halu ensure to halu haiba union the people duty ne sidi am phajani da akoina haitabani na thi leire haga mingo loi pahen gi be wari ne adu di yaro adu gi post ma akoina mun khangbi tare ana constitution ji khangdana leibak si pangak ta ngak pusi ai BIREN OBBI ade khoi KHEMCHAND OBBI anything oration x amosu oisun y amosu oisun leibak ngak pusi pangak ta ngak pi adu khungak tu nati leibak si constitution the piri articles in the yenga clause ni yeng ngak pom change center ni yadas constitution yade sar si ka haibam change ba adu ngamdraga den khamada either xy kaimta afaba oiroi ba ko hajik se da akhoi administrative se failure oire na lo doiro da hajik leiba adu laksagi fail oire na khunna conclusion thak pisam di yaroi haidi ani si gi pai se amadi am ti le tha khagi wari ne ba ko amana full time plus something some year ne ba ko adu gi potu yenga akhoi ne hekta progress report ma pekha lo ding da progress report pisam ni chum di na mitam kanora report ga di khangdre annual gi di obi ya de ba ko adu ma khoi khatang break phaba tare aduga sum yeng madadi hojik poki yeng bada aini issue khare da pukhali ahan bada drug ki natragana ko popi money ha sui PM am su le PM se amana prime minister oiba amana PM popi money hena popi money ki drug economy am le masi thugai na ba khona ba sidi akhoi gi mamang gi se minister BIREN gi matam dadi kari war on drug ka na tauba ko helicopter ka pai na yeng ba khara tauna ka ken yan thak kotan taw handak su dum yan ma mali aduga adai du akhoi na last di praja da laktoi ni akhoi gi parliamentary form of government aduga democracy pa leibak sitadi 3 tier of accountability and quite fast public servant are accountable to the minister are accountable to the house is accountable to the people and last the people na decide to ni akoi hum na decide to yab janti akoi just thambai wani decide to no porama aduna hujiki drug ki pochi da kanan heli mayam yeng biro ade mathang da akoi ne tatna panjaki ba military crackdown haidana terrorist ki hita amta leiti there is no medicine for terrorists aina hanga bani akhang ba America gi mano ko email ga thar hangam am leiram je te uski hidak di kaino ka encounter on the spot mo solution bi ba aduna hidam beti ma di with warning on piraga ani mak taw di si matang sida military crackdown si bilegi matam na kha tawge tawmi adu tawge te aduga akoi KHEMCHAND gi matam si su military crackdown gi wasi panbu pandi yam phajabara akoi KHEMCHAND gi nuksiba muna ma silence am legan ba silence golden ji magi ahana principle of mal sungang tengang di military crackdown ji huju kai ngang di ko ana sima akoi terrorist sum sasal laba akoi sidi yam line haibada bina di haiman bra haiman la su hai dia di tot ne ko ji tot di terrorist occupied territory symptom ne ko da phangi karimta sing the rule loga leitaba terrorist tong no yan chali bangka ga sari sing si highway ga chat pangam de si tot ki manifestation ne terrorist occupied territory ne khoi jaga khoi district manga tawti an sigi pochi kanamta na khu thaba ngamde adegi foreign machinery yawi adegi di transborder terrorism ki issue ji pukhat khrabani parliament da kaida bokta even supreme court ki akoi hearing tawda bokta akoi ki attorney general haigal amni kano solicitor general haigal amni akoi supreme court mamangi akoi gi leikidaba mi mayam du asiba du lawtu ji kari gi no hai matam masi akoi gi mapandi changakpa transborder terrorist ki port khale yoni na mi do identify tawdabani lawdin haigal ine masi gi pochi am lu bai tare masi ngasi bu khana de ade government si people ki governance oiribra oidabra si mayam questionable oiba government si people ki neba welfare of the people is paramount consideration neba people na government na tawdo welfare of people ngakten tawdo si akoi se welfare ki tawriba tawdabra sorok sembodo su welfare makhalam ni kaino ba hujiki government si di police state na te we are the khoi welfare state neba ko sorok sembo ju phai adu tawgodaba du di tawdo do na khoi u bai tare adu ai du khatan question mam lei ade NRC gi po lakpa si khoi na baba gi assembly akoi gi honorable BIREN oiring matam de assembly resolution logi ko NRC ki resolution ga logi assembly pass to ki ba handa ki di pass to di thengade khangde ko mamang taw hamna ka to de ke taw do on shay matam mang ni kan ko asing madi adum to do mani si continuous government continuous process ni handa ke assembly do NRC ge ma dak law resolution go lor aga
तौरकदा खनबको अदुम तौगिद्रे मदु मिस ओइग्रे अदुना एनआरसी की लाखोदा खतंग सेंसिटिव से बिरेन ओबे माले अदाइदु को खेमचानसु मादि ngang नोमदा long तौरादि सिजु नुपा आइदि बेरानि न को नोमल आलोरे अदु अनिमक से कोइ वेट एंड वाश तौगनी आईएलपी की दि बिरेन हेंग्रे माइ मतम लाखरे आईएलपी दु फजना चथरिबा चथदबा दि अनदर क्वेश्चन नि माना पुरखरे सिमा चुमे अदगी दि आर्टिकल 163 येंबदि फरक तारे अनिमक फरक ताय करमने फरक ताय मयाम खनबियु आर्टिकल 163 सिनी फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस नि आर्टिकल 163 द कई हाइदोना कांदा काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर to aid and advise the governor हाइजे सिद लोरे लेबा सरकार सिनी कैमती सरकार एग्जीक्यूटिव पावर सी काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर लेदुइने बको अदो गवर्नर द मान एड एंड एडवाइस तौदु एड अमसुंग एडवाइस एड आइदि मतेंग पांग एडवाइस सी तौ हाइदो गवर्नर न काला सा यापोते एड एंड एडवाइस तौदु गवर्नर तौरोय हाइबे याते गवर्नर सिदि ओंली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओइजबनी मादि स्टेट लेवल दा अदुगा रियल पावर लाइस इन काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ने बको ममांगी अखोई बेरेंगी मतम दसो अखोई नुंगाइता एपिसोड थोकी करिनो हाय कांदा अखोई गवर्नर द माना कनो बिसली मेमोरेंडम बिसन मगी एपिसोड थोकी मदुमा इंडिया की हिस्ट्री दा इंडिया की अखोई सेंट्रल स्टेट रिलेशन अमसुंग अखोई स्टेट गवर्नमेंट की कनो सिदा दिस अ फर्स्ट टाइम गवर्नर द मेमोरेंडम पिन दे गवर्नर जी सी तौन मान हाइबो तौदुइने काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस तो अदुदा गवर्नर चथदुइने अदुम सोया दा हंदक किसु 163 येंबदा अखोई दा ओजा कनो ना हाइबो दुमाइना ओजा दरबिन हाइबो दुमाइना अखोई की मी सिंसिना गवर्नर उनबगा लाक्सलकपसे चीफ मिनिस्टर उनदबसे सिदा अखोई चिंगननिया ओइ बाय तारे अदुना आइ वाखनदि रियल पावर लाइस इन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर लेजबनी अदुगी पोचिम सि खंगदगदि लेबा ngakpद नुंगायरोय अदु 163 जे खनबदा मसी अखोई इरगा बिखावद इरगा अखोई मिनिस्टर मयाम कैबिनेट मिनिस्टर ओइबिरिबा मोइसिंसे सिना लना लाइबक कुम थेलसु याय काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर थारगा 163 थासि नप्प चट मधु याम दरकार ले कइनो सिने लेबा आइसे कमिटी सिने सि खंगदे नुंगायरोय अइ मथंगदना 164 सिमा खंगबि तारे 164 सिदिन बेरा लाइसे 164 की 1 दना करि हायरे चीफ मिनिस्टर shall be appointed by governor adubu yari and other minister shall be appointed by governor on advice of chief minister and minister hold office during the pleasure of the governor haib si ahu pot ahum yawba chief minister dudi governor na hapani hape akhoi nuaire hapire mathangda atopa minister mayam sidi adusu governor na hapkani on advice of chief minister ki advice hap to ne akhoi da deputy CM si ju maju minister ni even chief minister himself is minister ni adona chief minister han hapaga khatang gap le dawni niyom da di leraga man advice to doini I want this as a deputy I want this as a deputy hai dawne do adai do khatang gap legi ai bap ta hawdre ma da yam thuna tak tak tawna gi bra advice si oral advice to su yai ba ko yam thuna min second am da advice ka thapo ka tawna ja ka taw gi bra hai de ko sima da ja jaksam ba yai dana ko adu ma gi por la sima la hoji cabinet expansion taw do si ju swai da taw do ne 164 gi clause number 1 da ne cabinet expansion je ala salaga taw ba yaro cabinet expansion should be only done by chief minister pasana cool and calm oina isinga thakmina ra Gabriel haji babu cabinet expand taw da basi masi entirely masi internal gi region oidore antraga masi gi je kamaina yengbi akoi di khangdre internal gi under ki baat akoi kem khangdre akoi khangi bahar gi wari atane ba ko aduna masi di this is sole prerogative power of chief minister X no itu Y no itu Z no itu chief minister ki prerogative power ne kanam ta pi da ba ma mathan le jo power ne ba ma power je sina changi da power to sina draga di power di mina su sina ba yaro power to exercise by himself no tok do ni constitution people mandate ne ba ko adu to ga mana governor advice tok tar I want this person is this minister popular ma pi do notice put to ga chief secretary ka ne thol ka this different thing ni loina man advice tok do ni ana adai to aho ba ma leiba mali du ma yam nungai khangde ko afa mi thiri bra matam ji lawraga afa leidana ko boxing ga thina ba si training ko to ga phadele jabre man kari oi thokbe jabre man gi aina ai gi presumes afa mi them do mali haidi manipur si mi yam jadabani na we want best of the best ne tawdu je haidi education minister ga lai ko ai ba competition ga tawraga competition pakha tha do te amaina khan bagi selection ga tawri bara na traga da adum yana ba adum lelaga yana len bu su this art ni na ko aduma adagi 164 gi clause number 1 a si da jo swari sidadi high si maximum da 15% ni hen ba yadre cabinet ki strength si boba aduga minimum da not less than 12 hai bane ba ko akoi 5 khaktang leiba an 10 11 ga laga di khara hayeng si case ko mi amana supreme court ka case di tu doi ni si case leira bane hen ba yadre yam henjel lu ba yawre ba ko parliament secretary hapsa lu ba adagi di maidha pradesh ki hapsa lu ba ki hen na supreme court ka thala khare laur khare ba ko amai tok dra hen ba ma swa yadre 15% or less than 12 si hen ba yadre aduga ta ba si su
केस संग लेसिदा बीरेन्द्र कुमार नंग साइकी हिमाचल प्रदेश की करी दुमान दुरांग द केस थायम ले अदु तने हान सुप्रीम कोर्ट लेसि मागी न कैबिनेट जी ट्राइन थु लेदौदा 10 लेबा short of two watt pa chief minister including chief minister supreme court na masi 91st amendment hapchalakpani ngasai 164 1a se aduna magi di akoi jumbo size cabinet tu handaraga state exchequer pesarong sa satana bani adu da yinga marginally sudabu di supreme court ngak pi reba ko adu akoi di margin nate 5 khatane leise an hayeng 10 gumba 9 gumba hatraga di aina kan bada homo saw amana leibak sibu nungsiba amana supreme court high court case tawraga di katang bera legado male kaino si constitution na piba pot na and sima adaida 163 ga 164 1 ga 164 1a ga swaida di adum bera si khara khalei karamane lei no di people will decide tawra akoi man maming pan ban hai je ko nuai ti ko ani ma ko loi khangne akoi na khanga do mi meti aduna sima adagi mathangi kaino ai gi point sina si constitution gi lens ki makha dani unified command sima bera khale unified command should be in the hand of chief minister makota leidoni mas aina haiba nate constitution gi akoi 7 schedule pa matam da state list ki moita 66 item leiba sida ngasai gi number 1 se public order leram doni aduga number 2 entry number 2 dana police leram doni ani je pulaga ne khoina law and order state khut law and order pande law and order state khut leis ani sine aduna law and order si state ke khut leibani na madugi unified command army gi CRPF ki central armed police force ki Manipur police ki commander si akoi chief minister oidou ne kaino ka ai sai je bodo three tier of accountability ne everyone loi maxi minister da accountable oidou ne chief minister minister mang makok ne bako mani unified command oidou ni ana mamang da akoi gi BIREN sang oirami mar ama low bi gra habra tahawi habra low namna low gi bra khangde mina pai re na ra kol sing na pai re ado hujik si ado loksan mam chang loksan bagi si kan khana badi tate an swai si da bera khara gray area khara le the law and order the state gi chapter ne jo haira dugo hujik se entirely center na loi shift taro center na loi control tawra ga leibagi film su mo dum pajama yam de leiri sai wai si adu de ni leiba ngak pa hitra ga di bera ngak pa pang ga ba khoi so ngang si hayeng pa kha taw si go yare pangi ni ne ba ko mari ju le na na ido du adu leiba khang tu pangak ta ngak pi ai loi ngak ka ni du di ima pai bi mara pai bi ki president ma nga ba ngau si du chi me se ngak thoki ni adu khungak na ti leiba ngak ko di constitution da law and order state subject ne haira ga di law and order si center na pai ba su ya dre adagi di center na ai law and order ai logi ai pai ya de pai bi ati hai do ni ko state na adagi center na su ai pai jero ko hai do ni si ani mak si center ki marana te state ki marana state na hai do ni this is my power I want the people ai ki jurisdiction pi ni me aduna khoina federalism ga hai se state are the unit of federal India is union of state hai ni state man pul India oi ni ana union ki power du na ngasai gi mai kanu da yawam du ni akoi union list adu state ki na state list da yawam du ni ba wari bo aman 97 aman 66 aman 47 page da magumani 97 entries yawam wani state union gi na adu de union na tawdu ni law sam du ni adu akoi na khangbi ga da si ju government na khangom chang khang da ba na ti ko khangom da gi khangbi phai legislative power is coextensive with executive power khang du ni executive power hai ba leite ko si khang da adu ne constitution khang da ba nga pu yaroi executive power hai ba leite ba legislative power is coextensive with executive power mon the law semba ya power pi do 7 schedule da list 66 item 1 2 3 idi do adu da man executive power lo exercise taw yare sima khang de ba nga pu yaro do ni adu da ne chela hangi do hang kan da aina khamba da akoi gi sarkar se Manipur government si center na yam phagi haiba yam nuai ba government lorongari ko inu ni magi leiba nga be pathap to the constitution de state list side pareng sa ira pi le bani ade supreme court na hai bani Rameswar Prasad ngasai gi legislative power is coextensive with executive power hai bani legislative power leiba ka executive power to sathabe ya lo seding amarak sida adu pije le ba du loin idin le ba yaw le ba sibu mana la ga hang sibu kari no hai to mana no phet le nga inkham da khoi gi prime minister gumba adagi di home minister gumba si punsi nung sang ni kaino nok pai si punsi nung sang ni ko anu akhoi no khat bangam ba adu ma sarkar ni adom da khoi si we are very proud of them adagi di amana law making da adum bera le law making se hauja khoi ma di nauri KHEMCHAND di taseng nauri angang ma chagum mani tha ani hongi wari ni ba ko kar sang ni yengsi mana maru be law ga semak praina hai assembly se kem kan khoi nungai ta ba yaw ba assembly is law factory arai ba londa da ni law making ga to se luman le ba do law make ka hai ba do law factory lo wari assembly law se sungdu ne nupi ngang na sak thong ga akhoi sak thong nupi ga na te loi lo sak thong ko chak pu tho ga cha na pu tho amai to lu se moi na sem do ni ek kai se moi sem do ni bill berang ga pass ga pu tho ka do ni mayam adu cha tha do ni ba ko adu lu si sem se handa ke sem di finance farang bu di semong ne du ga mayam ge public ko ba lu di tho do no pu tho bu oi de ko adu khudam ha ba da len hai se state subject ne ba
हुजी एनआरसी तौबसे तौद्रगसु लेन लो से फजरदे एनआरसी से तौद्रगसु कनबंगम एरिया गसु लेजरीबको अदुगो खल्लोबा अदगी एनआरसी तौदसु पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट नत्रो फॉरेनर मैम संग लेबा इरांग नोंमैग पाइ पब्लिक ऑर्डर सो लेमिना पब्लिक ऑर्डर द लो म सेम यादरो असेंबली ना तौबा या पोट ले हाइरदी ममांग थोंग चंग यादे काय चंग या मनिंग थोंग यादरगसु साइड थोंग चंग या हाइबनी अदु चंगनबा लो द प्रोविजन पिजरीब बैक टीवी की प्रोग्राम सिंग असी लाइव अमदी रिकॉर्डेड यूट्यूब ता येंगबिगी हाइबा तारगदी यूट्यूब ता हाना चंगबगी महुता जीपे दा हाना चंगबिरो जीपे की सर्च बार दा प्ले स्टोर टाइप तौबिरो मसिदा प्ले स्टोर रिसोर्स कोड असिदा टाइप तौबिरो मसिगी मखादा बाय हाइना ऑप्शन लेगनी मसिदा चंगबिरो अदुगा लुपा यांखैगा मापन टाइप तौबिरो अदुगा ओके तौबिरो टिक अदुदा नंबिरगा पे 59 रुपीस ता नंबिरो अदुगी मथंगदा कंफर्म परचेस नंबिरो अदुगी मतुंगदा जीपे की पासवर्ड हापिरो ओके नंबिरो अदुगा ngaihak ngaibiro प्ले स्टोर रिसोर्स कोड की मखादा यूज कोड हाइना बटन अमा थोलकनी मसिदा नंबिरो अदुगा अकाउंट कंफर्म सक्सेसफुली रिडीम थोलकलगनी मसिदा जीपे की मथौ लोइरे यूट्यूब ता अमुक लाकपिरो यूट्यूब ता चंगलगा इंपैक्ट टीवी टाइप तौबिरो इंपैक्ट टीवी की वीडियो दा नंबगी महुता लोगो दा हाना नंबियु अदुगा जॉइन बटन दा नंबिरो इंपैक्ट सिल्वर की जॉइन दा अमुक नंबिरो मसिगी मतुंगदा जीपे दा थाखिबा पैसा अदु सिदा थोलकलगनी गूगल पे बैलेंस ₹59 हाइना मखादा सब्सक्राइब बटन अदु नंबिरो अदुगा जीमेल की पासवर्ड अदु मसिदा नंबिरो अदुगा वेरीफाइड नंबिरो मदुगी मतुंगदा यस ऑलवेज नंबिरो अदुगा ओके तौबिरो नो थैंक्स नंबिरो अदुगा इंपैक्ट टीवी वेलकम मैसेज थोलकलगनी C+ दा नंबिरो मसिदगी इंपैक्ट टीवी की प्रोग्राम सिंग लाइव अमदी रिकॉर्डेड सिंग अदु मियामना येंबा फंगबिरगनी